Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, and Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Reineer. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C ket maysa nga alkaline vitamin C. Kayat nasawan ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C ket papigsaen na pay ti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao a masarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C ket maysa nga alkaline vitamin C. Kayat nasawan ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C ket papigsaen na pay ti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao a masarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023.
Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para iti anyaman na saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Ms. Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Ms. Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Ms. Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Reineer's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Reineer's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-5739. Siyak ni Manong June, siyak met ni Ama, da kamiti for decade duo. Liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pabak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano. Babaeng sa miwing iti puso, sunatan ni Ilocano. Karumo bada kami, ada kami, manen nga FDD. Amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo. Kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano.
iting karuba, iti talo nga oras ngayon tayo pa nagkakadwa kada Domingo. Tana dumadu mga istorya ti kababalin ni Ilocano. Babaen ti sonata ni Ayat kan biag, dito'y lang 104.9 XFM. Isupay ah! Karumubada kami, ada kami, manen nga FDD, amang liwliwa, ken nagpakatawa. Mang kompleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpipinate, tay nga Ilocano. Apo, July 13, Apo, iti mabilang, yan, iti petsa kuno kuma, atawan 2025, and another Sunday of music from the four-decade duo. Awan, ti vocals mo? In-mute nakmat. Wala napansin. Ayan nga rod, katonta kami Apo. Ayan, hingga na alas 3 ni Malam, dito'y laing Apo, programa na poluan, Adda kami Manem, dito'y 104.9 XFM. Ken 95.7 XFM Tuguegarao. Yes, Santiago and Tuguegarao live. Yan, and for your request and dedication, na kita dito pabalay na po, please feel free to message us over 0905 808-1259. Yes, kaya nadama kayo ti Facebook, kasi syempre, i-comment down nyo lang na kita, kaya yung mga ganyan sunsunata. Dito Facebook ko, Facebook ti XFM Tuguegarao, Facebook ti XFM Santiago City, kaya di YouTube channel mi nga duwa ni John Mark. Okay nga rod. Aha. Dati kaya mo kantahan. Yan, happy birthday kini Bayaw Anthony Gotan, Yeah. kini inang nati Siyempre. Pastor. Mano tawin ni inangan, ni inang Otsinta. Otsinta, and of course your brother-in-law. 32. Wow. Happy birthday to both of you. Once again, inang nati kin Anthony. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nagbaliw ang tipanawin ni baby ken ni neneng sa balin nagnaganda nagrigat paya balik sen pati lang ken ugali jakon na matarsanen awanen ni Ilocanon nga amamuki diya panawin ayuan day di narumpi ano umisan mapagbingi atay balasang anadamili kalaysan tupay sang tumaguti ayawanen yung kamisala kababaketen tadititenga legitin neneng nagpukauda ginuyuda ayawanen ti maisala intarayda ananusan minti babaket tanong kumalsay ay napiket. Kasi namin pintas kami nung kasaragayan mo. Kasi makita ko dito yung ladawan. Kasi lahat na lang nagabong kami yung Boracay no, nakalukat. Okay. Nagbaliw ang tipanawin ni baby ken ni neneng sa balin ladawanda no agkawesda kinurang tela pati bantay parangda awan ti prenot pag-aakda awanen ni Ilocana nga amamuki di yun unana ay awanen day di narumpi anong umisan mapagbingi atay balasang anadamili kalaysan tupay sang tumaputi ay awanen ting kami
maisala tabagbaketen tadititing dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda ananusam iti babaket tanu bumalsay ay napigket ay awanen ingkang misala tabagbaketen tadititing dagiti neneng nagpukauda ginuyuda ay awanen ti maisala intarayda ananusan iti babaket tanu bumalsay ay napigket. Okay, tapos the opening piece, man, entitled Baby Kinineneng. Apo kita kaya't na nga mga ganti audio studio version na. Ayan, nadito po Spotify, iTunes. Ayan, pag lang apo nga pangnayon may allowance minikin dyan Mark no agdingig kayo dito apo iTunes when no Spotify. Ito dati streaming fee na nga mauawa mi lagi na. Okay, lagi tayo manaliman na po we went to YouTube. Good afternoon to YouTube, Facebook ata. Facebook to Manang Lorely Baldoria of California. Yan. Medyo napuko dyan. And Rubilin Campos Pascua, hello po Ninong. Good afternoon po. And kasama kay ni Virgilio Mapa. Hello Idol June and JM Pastor. Shoutout po dito Kado, Ilagan City. Pa-request man ti Duaya, ti Away, Agyaman mga idol. And Primo Dionisio, hello sir. Kablaawan man ti ni Darling ko. Nga ni Imelda Cayetano Dionisio. Nga madama Labana. Ay! Ni Manang Sepe, good afternoon. Kastamo kadagiti kafamilyayo dita San Sebastian ata. So tayo amok, di kamo dita lugaryo. Kabsat Primo. Manong Primo, kung nakatamanang ko ni Manang Sepa. Ni Manang Toria, ayan. Good afternoon. Kaya nagkita dumapay apong kapagyan nyo dita San Sebastian. Manang Dina, ayan. At udang yung malikmalagipan. Benilda, taga Velia Aguda. Hello mga idol, have a blessed Sunday. Watching from Doha, Qatar. Nag-comment malati ata. And MJ Padillo is watching together with John Mark Crabahal Pastor. Yan. And Melvin Eugenio Manso. Kano naman? Kapid. Wow, kapid. Anya kapid. Ano tikan sa unti kapid? Yan mo. Kapsat. Winamanong siguro kapsat siguro Melvin. Kapid. Ayan. Kaya mga kapid is kapid. Wow, kapidlo. Kasi dyan kapid. Kapid. Ayan. At naman masusurot ang barbaro nga pagsarsaritan na kini Sir Melvin Eugenio iti dating plant manager iti NPC. NPC pa lang iti National Power Corporation. Ayan. Isa na boitisan. Isa na boitis isunod tatan. Nasa nagtataol. Ayan. Ni Rohan Ruiz dito YouTube. Shout out po idol from Malitaw at Tiaga Isabela and Roy Albert Oblero Aglumi Blessed Sunday mga karuban nataraki manan dagitoy Lodi FDD hehehe kana uy thank you and Garage Craft pa-shoutout man MNHS Batch 89 can advance happy birthday greetings to Engineer Joseph Parkes Manjay Handog. Okay, for the meantime may sabi nga sunato isagot mi kada kayo apo para kada kita hampin nakapag warm up nga sumala. Kaya siyempre kada-kita dito Hawaii and other places po around the world ni Ilocano. Amumi nga narigat dito. Narigat na tuog biyag ti Hawaii. Trabaho akan kanayon. Nakapagyan agsurat lumawat. Ibaganat kaya't naagatan. Agbain ka, mangring na ka, kapagyan sursuruin tiyag trabaho. Di mo saksakluten, nakulap mo tamno, rumang ay biyang mo. Di dalaan mo riga trabaho di pa yan piman makut-kut di nabudo
ito na sa mga buwan, kita nag-abroad. Apo, iso damot ti agway payat iti kanin tayo, ti restaurant katakuan. So, garod. Paspasyar tayo. Ayan, kata, no dama ba si ti kwarta, magkahamubaybayan nga iso lang ti mas aso, iso gumagatang ti mainom, kasta, pati si gamot. Okay. po, iti biyag ti Hawaii, kunanahan lang nga Hawaii. Ato ti narigat nga talaga, basta gabrod ka, dapat akit aklunam, kan ano tayo ti Jayan, tanggapo mo na yati. Handang aklunam ka, dapat nakasagana ka po, ti inyaman nga mapasamak keng ka. Ayan, numalmos ka ti iliw, talaga nga makalmos dito. Ay kahit anusam, no kahit mga pumintas ti biyag mo. Okay, ni Zaza po. Hello Karuba, Hong Kong. Watching, good PM po. Kung na medyo nalito ni Zaza po. Hello Karuba from Hong Kong. Yes, kung na kumalita. Watching, ayan. Amok na ito, bagana damdama dito yan. Good afternoon to Ninang Avel, kaya ni Manang Larina. Sino pa nagiging kaya ng kablaawan, kabagyanda. Okay, si kami din ang ibaga. And Divina, Dumlao, Manuel. Anak ko na nabalong? Shout out Kuya Jun, di Barangay San Antonio, Jones Isabela, Miguel family and Morales family, ket kastamit na kita, kabagyan mi dita Villa Carmen, kastamit ni Ipag Norley Bayaw, ayan, friend ko na. Yes, nga ro, dati kita kabagyan tayo nga Morales dita San Antonio. Good afternoon kanyaya po. Dita kami pa iyaban. O dita mo YouTube. YouTube, parakas ng handog, ni Courage Prof. And Julio Sabian ang pasyarat watching from Atok Benguet, good day. And Mark Joey na store, pasyarat idol from Pampanga. Perkes Manjay, Kushilapun Cat. And Ditoy mo Facebook ti XFM. Yan, ang bangal daw yung idol, pasyarat from Kulong 1, Santo Tomas. Isabela ay idol. Kente Family Valdez, thank you. And naimbang nga ting idol, wala naman, ting aldaw si Radoy. Pasyarap dito ay Cagayan. Good afternoon to ayan, the mother of Mina Ritzi. Ayan, Salvador. Good afternoon, Auntie Rowena Salvador. Rowena Alvero Salvador. Mabarbalikasan apo. Ayan. Anapay yata kijay. Ayan, nag-chat ni Sino? ni Sir Chris. Ayan, ako na basa, makitam. Hello lakay, mabalin yun. Alaan, tay TF yung. One Sir Chris. Okay, ngarot may saman nga sunata nga isagot takin ni Sir Melvin Eugenio. Talagang makaliwliwa ato yung kapatpatang ko kasla nakalalaki launay kasi nagado ideas na nga isi-share na kita kami. Sir Melvin, para keng ka. Idi chimpur, lipak-libong, at rapaket tanaaran. At damit barong, ang lubing pailaen. At damit balay, nga inda nagkabusan. Tenga tirabi, tay di bakit nagkarayam. Di ko na, tay di bakit, nga inaiyar areng-eng. Sigin amaro, kuray
no maminsan laeng mayatak na ng di kalakit di ba baga pagbigyan ka na ta segunda mano ka pegkes ko't aglang langoy pegkes ko't agsang sangit ayat kulaeng asumang ladyay igit ngem di jay ngay bakit at akayet ket met akayet ket ay na Diyos ako kastigayang tiro maket Idi jemput lipak libung ada paketa na aren ada met baru ngan mubing pailaeng ada met balay nga inda nagdagusan tenga tirabi day di baket agkaryam di ko na day di baket nga inayar areng Sigin abaro kuray no maminsan laeng mayatak na ng di kalakit di ba maga pagbigyan ka na ta segunda mano ka pegkes ko't aglang langoy pegkes ko't agsang sangit ayat kulaeng asumang ladyay igit Hindi jay ngay bakit at akayat ket met akayat ket ay na Diyos ako kasigayang tiro maket ay na Diyos ako kasigayang tiro maket Iti tiyempot lipaglibong abo dati kataanan nga sunsonara dahil di Bobby Gutierrez may sa kadagitay mabig when it comes to Ilocano music. Yan. Siyempre, aduda pa ngayon mahantay mamuitan nga nangita der apo iti Ilocano music. Dapat kayo mo kantahin ba lang? Ayan. Alright, chat ulit ni Sir Chris. Gamin nga ibagana dagiti nagnagan dati jay takablaawam mata nakahook in ko na nakahook in kami dito okay nga rod kadagitay manarimana po nga dumdumungeg dita XFM Tuguegarao 95.7 ayan kadagiti kay inabot apo ti kumablaaw ang haan nga naka-Facebook wenno naka-YouTube dita ay ket you can reach us dito apo official text line may 0905-808-1259. Tapos naman nga maabot ti signal ti radyo. Kano man ti radyo yo adamot apo ti apps. Yan, app iti XFM. Ayan, i-download yo po di Play Store. XFM. Na. Yan nga rod. I-select ti XFM Santiago City no ka. Or Tuguegarao, Duwadaitan. Wow. Good afternoon po, Idol. Sir June and JM pabati nga po dito sa San Sebastian family. Ay, sa San Sebastian, family Manahan and David family, sir. Pagkas daw po ng Sirok Salmagi, sabi po ni Nanay, thank you and mabuhay. Teka, sabihin mo muna kung sino ka at kung sino yung nanay mo. Wala naman nakalagay. Okay, mamaya namin kakantahin yan kapag andito na yung pangalan. Iti Manahan family nga, Menti San Sebastian, Tagalog na talaga. So nga pati ato'y message na Tagalog. Okay, may saman, para man naman iso dati sonata ti 4 decade duwang barbaro balong. The song entitled Ping Ping. Ngayon nahilig ka ti Ping Ping, amumlatan no niya di kaya naapo ti toktokuyo na dati nga Ping Ping. Kadi ading adida mukhang armen kursunada launay daytanay pingping kasladalya ti kolor na nagmayat apidilen italmek pay takalid mo luing ka umisen
Kaya't isagid-sagid, ramramay ipati-pati, agallo-allon pam, baram tunti, agpurngiit, jak tulagam den si kaket mapasangit, dinto ama, dalanan ta, ping-ping iti luwasi. Ping, pirit piping ping, pirit piping ping, pirit piping, ping, pirit piping ping, 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 ping. Kas tati kansyunek no din na paayen, ping, pirit piping ping, ping, ping. Pay tiping-ping akanayo nakalemeng ag sinumbangir tikalin na jay bukot ngem babaan mabalin na sipaten mabalin pay apidilen mabalin na peke-pekelen ta gasawat ang tumaten. Ping, pirit piping ping, pirit piping ping, pirit piping, ping, pirit piping ping, 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 ping. Kas tati kansyunek no din na paayen, ping, pirit piping ping, ping, ping. Kasawat ka at dapay may sa sorpresa atay tuping-ping nga at daimang na kalamuyutan aping-ping at dasyak absorber na nga intong inak makita pukaw kung tutagkanta iti ping pirit piping ping pirit piping ping pirit piping ping, pirit piping ping, 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 ping. Kas tati kansyunek kadarum warken umuneg, ping, pirit piping ping, ping, ping. Okay, dapat yung manapaset na programa tayo. Katagsubli kami with more songs and dedication. Apo kalpasanti sa magmamano palagip. Adda kami manan dito yung 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at
Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Reineer's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Reineer's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Reineer's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Reineer's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Reineer's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule, ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C, ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan, ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C, ket papigsain na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo ngay warwaras ti Pharma Ed Incorporated. Okay, we're back apo and kadoylat po dito pagayam yung katropang June Seriales together with Katropang John Mark Pastor. and we are the 4-decade duo. Dito lang apo numero unang programa Adda kami Manen. Dito 104.9 XFM Santiago City kan 95.7 XFM Tuguegarao City.
Yan, exciting. Exciting. Kuna na nga rin, ito texter tayo, naragsak ng malam, manong June, ken John Mark, kablaawak man amin, dagiti kakabsat ko, iti Rizal, Santiago, ni Noli Melano and family, agraman pamilyak, manong, Melano Aglibot and family, dito'y Gayong, Cordon, Isabela, pakito kariman, dajay palayupoy, agyaman akapo, manong, to iyan ang kablaaw, Meli Aglibot, dito'y Gayong, Cordon, Isabela. Ngayon haming nga piyesa, dito palayupoy. Palayupoy. Dito sa bali nga palayupoy ni Amak, dito kat maamman nyo damdama, no? Kasano palayupoy isuna. Napait ko na dito. Well, ni Mark Nastor, pa-shoutout idol from Pampanga. Paragas man jay ko silapan ka. And Whitey Clips, happy Sunday idols. Can I request your song, Congresswoman Catherine? Thank you so much, idols. And Normalita of Cebu, San Isidro, Blessed Sunday. Kanya yung mga idol, greet nyo man natin apok. Ti may pa nga birthday na. Di kalman, iso ni Liam Razel. Agrekas naman ti Sikam, madaman agbuibuya sir. Ang muyulatan. And shoutout mga idol, dito ay Bantay, Malunusur. Benito Soliben, Isabella from Casey, Cabico. And, And kung na pa dito text apo na imbangal daw user June kan JM pakikantayo man dajay that's Amore. Happy birthday to man kani Hale Joy Tadeha itang aldaw pakablao metente lakay ko nga ni Dario toy Lagyaman Vanjian Parado from Gulak Tifon Quirino. Talaga mo ta nga request niya that's Amore. Okay nga rod. Wa nagiti-digiti kablaawan tayo XFM Tuguegarao kuno ni Sir Chris, Dextres Tagyam, Flori, course, yeah. Mora, Marjorie Dakiwag, Michelle Orio, JP Saking, Justin Cornesta, Elijah Acob, Darren Gundan or Gandan. Gundan, yan. Munding Panchaken, Larry Lorenzo. Yan, good afternoon kanya yung amin dito. XFM Tuguegarao. Yes. At ay magpagani katropang kotatay nga arit na kano kanya. Ay. Hindi katropang naganat tayo ni Galinggana, Edmar. Edmar Galinggana, yan. At dati dinamag na nam amumik dejay katropa dito Tuguegarao. Kaya kung amo takat sayang awan una iti panawan mi tadi simangpot kami jay kat pangaldawan diretso salang kami testing and then go. E dinalpasan nagawit kami mga insigidan. Sayang ta kami unay nga nakatkatongtong. Nilang apo katropang Dextres tagyam te DJ nga nakapapad. Nga ro that's Amore nga Request na. Yan, anyways, good afternoon kini Madam Mina Rizzi, Salvador. Manarimaan. Yan, manarimaan nga gbayboya, Jibalayda. Good afternoon. Kayan kastameten kadagiti kabagyak dita. Ranyag Ramon Isabela, Krabahal family. Okay, that's Amore as requested. That iti version me. Hindi pa man pala. When the moon hits the eyes, the picture that's Amore. Di na ko ngamen Ulitan mo na? Ulitan. Apo sakpo naglakatungtong. Okay. When the moon hits the eye like a big picture pie, that's Amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's Amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella. When the stars make you drool, just like a pastor for shoe, that's Amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, Signore. Suke me, but you see, back in old Napoli, that's Amore. Hits the eye like a big picture pie, that's Amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's Amore. Bells will ring,
tippy-tay, like a gay tarantella. When the stars make you drool, just like a pasta for shoe, that's Amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Suit me, but you see, back in old Napoli, that's Amore. That's a song called Amore. Okay. That's more. Kuna ni Yesha Agustin, hi mga idol, happy Sunday. Pa-shoutout man amin nga taga San Agustin, Isabela. Ken pa-request man dapo, the Jay Duwaya ti Away. Waya ti away. Isa runuta. And Kevin J. Pera, shoutout. Dito'y Planas, Ramon, Isabela. Okay, Kevin. May isa kadagiti nagpasikat iti ko dito. Rolling Hills. Rolling Hills of Ramon. Ayan, Ramon Rolling Hills. One. Because of his talent in photography, ayan, he photoshooted and he fasted it in Vlog na. Yeah. in vlog na, and that's it. That's the beginning of the tourism iti Rolling Hills. Adun tinapan naglemlemmeng di jay, nagrarami iti kababalaghan. Siyempre, katon nagjogging. Ayan. Yan. Pa-shoutout naman po sila Papa Boy, Ino, Norma at Emoy na laging nakikinig, karuba from Salay, ang Adda Isabela, kunanani Gilbert Kalimag and Marlon Ferrer. Pakibati kami dito ay Barangay Osmeña, Cordon, Isabela, sa Ferrer family, and Joseph Kaluma watching from Antipolo City. God bless. And idol ka naman Engelber Weekend, and John Abiltabios, blessed Sunday mga idol. Gandang hapon watching here at Rizal, Difun Quirino, para kasjay Crib Anara. Wow, nagkatong request. Dating nga Rodwaya ti Away, di mo na. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat, kasta dito'y aw-away ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat, uno na dengdenggek inggat makaturugak, no adda akbareo nagsempat panunot ko, awan tinatagaring no di taul tiyas aso, awan na ariwawa makinaken tambutyo, nagulimek rabii naglimbong titurog ko. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat, kasta dito'y aw-away ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat, uno na dengdenggek inggat makaturugat, nulaket nagaget ay awan agbisin, narway abang bangkag pagmulaan natin, agduduma ading wentin kamataraken, inggat lumakayak dito yakun agtaeng. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat, kasta dito'y aw-away ay anyan na nagmayat. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat, uno na dengdenggek inggat makaturugat. Tagariti kundi dit kuriyat ken pilat, kasta dito'y aw-away
away ay anyang nanagmaya. Tagariti kundi dit kuyat ken pilat. Uno na dengdengge inggat makaturugat. Nulaket nagaget ayawan agbisin. Naraway abang bangkag pagmulaan natin. Agduduma ading wentin kamataraken. Inggat lumakayak ditoy akong agtaen. Kagariti kundi dit kuyat ken pilat. Kasta ditoy aw-away ay anyang nanagmaya. Kagariti kundi dit kuyat ken pilat. Uno na dengdengge inggat makaturugat. Sonata na palwan, duaya. Away. Amam ti duaya? Lullaby. Yes, dagita timang paturog kada tayo abo, nadita tayo balay. Ngem ka po ti advancement of technology, ang ako na. Teknology. Awanan, man mo ti mga nga kuryatan kada pilat tirabiin ta. Siyempre, aircon mo ti kwarton, electric fan nga bumanas bus, dimpe amo da taon nga agal-alagayam ti manok mo dito aro ba kayo ng kaputi kina himbing ng iyong tulog nga kunada. Okay, everything is agbalbaliw nga talaga. Okay, Jason Bernardino kunana dito ay shout out po sa pamilya Agustin sa Sampaloc, Cabatuan, and Malu Sunday, happy Sunday po from Hong Kong with love. Okay, Nelly Valdez kunana mo dito ay good afternoon po mga idol karuba parekas nga ng isem. Thank you so much. And kunana pa ni Reineer de la Cruz Escobar. Pa-shoutout po sa family de la Cruz. Tapos pa-request po ng Malo. Yun. Thank you so much. And Jason Bernardino, kuna naman ang shoutout po sa family Agustin. Inulit naman yan. And yes, Agustin. Hi mga idol. Pa-shoutout man sa Tagasan Agustin. Isabella, idol. Kan pa-request man na Jay Duwaya ti Away. Nalpasan. Asi kamat. Juan ni Erenyo Bong Tumbihe Jr. Yan, shoutout from Rizal, Nueva Ecija. Kuna na. Virginia Pavo. Shoutout sa lahat ng familya ko dyan. Sa barangay Gulak Difon, Quirino. And Jonah Bastria na yung bangal daw, sir. Batiin ko nga ang tatay kong nagduduyan ngayon, si Ene Bastria. Ayan, pa-shoutout manong from Robel Zaloon. And Melanie Mabalad. Ayan, na yung bangal daw kada kayo, sir. Kablawak to'y lakay ko nga dito'y abay ko. Ni Raymond Ordanza. And shoutout manabo from Jimmy Abero. Ayan. Naimbag nga malam yung idol, katropang Jun and John Mark. Have a blessed, beautiful Sunday to both of you. Para kas manjay, basit a truck. Para kadagiti amin nga katropas, kadamdungag kadagito'y programa nyo. Idols, thanks and God bless. Exciting! Pero kami basit nga truck, dito hindi Basit mix. a truck. Okay, tatiraan na naman. Katragsa. Okay, for the meantime, basahin lang tayo rito dumapay nga pangablaaw. Ako na ni Nova de la Cruz na impag nga Sunday, mga idol watching from Cambodia. Isa man mga idol para kinkapsat ko nga Lee La Cuesta dito Ilocos Norte. Wow, thank you. Dama tiramin dito isem. And si Limay Dulay, shout out po sa family Cristobal, taga Jones po. Yan. And Maria Belen Flores watching together with Jersey ni Pasina Iset. Ayan. And of course, Nininang Abel is watching. Imbag nga maalam yung adwa, kan amin nga dumdumgag ko na Nininang Abel. Kan siyempre, dito kasinsin mo Ni Mark Crabahal. Watching from Baguio. Kunana, regards to each and every one. Okay, Rod, as requested, basit atra. Tipon
Awan anay ado akwarta ken ado adelata apon pag sinaanta kas na urnos nga agasawa idi kalman nimbagada kaniyak anapan ka kanjay lawag naglugan kat basit at raket jak amon napaspasama ngimiding tasimang petkan iti sumunong agsama kinarkarton adelata ket di mo payen magkarkarga. Good afternoon to kumare, kabagis Minda Almerol, Sabado ko kunanan ng Bangal daw. Launay, unay kini kumare Jubil. Naldaw biyag kong agpalpali iwak iti kastoy akasasaan nuwari genjak pay nakaymukat nakalugan ka manem di basit atrak di munsan mailiw-liwag di naramanam di napankatlawa nga isot pagad atapak ngadan kasugpon daytoy bulsa itan paket lipaten nak basit atrak ng tetkeng katraksa lihat dugo di mo meten kayat ining imas kumet di basit atrak. Hello, listening now from John Feliz. Di munsan mailiw-liwag di naramanam di napangkatlawan nga isot pagkatatapak ngadan kasupon daytoy bulsak itan paket aglinipatan basit atrak ng tetkeng katraksak tuy hatdog ko di mo meten kayat ining imas mumet di basit atrak tuy hatdog ko di mo meten kayat na imaskin ka di basit atrak. Ayan, napayagan na po nga sunata dahil tapasit nga track nga minggana tatadikpay nga maawatan iti mensahe na no apit iti unusar ng kwakat pasit a track di ka mo no anyati kay papanan na is it the size? Siguro. Yeah, but the size doesn't matter nga kung natamad. Ayan. Pagsasawad iti adan ti padpadas na iti basit a track wino detay 10-wheeler nga ta. Wino detay 7-seater. Anong tati mayat? Ayan. Okay. Good afternoon po. Shout out po sa lahat ng taga Isabela. Pakikanta po yung song na Uncle Berting from Kaistorya U. And good afternoon to bossing Jerry Deo Shikel Batara is watching. Sir, kablaawak man ni Uncle ko. Ken tatay ko Ene Bastriang ang dengag nga nakatagaw madama Marites Daduan, sir. Galing nyo kumanta. Ayan. Thank you. Good afternoon. Pasyarat sa aming batchmate na si Huling Fulgencio ng happy birthday. More birthdays to come and good health always from Korapay Group. Kunan ni Lucy Season. Okay, shout out apo kintay insan ko dita Isabela Ramon ni Sunny Ann F. Garcia. Okay, from Tess Fernandez Nadlang. Nadlang? Ha? And Jari Nipasina Iset Idol, pa-request mo na jay minamahal kita idol. Sino yung minamahal kita? Minamahal okay. kita. Yang. Hello po, watching from Masayak Centro, San Agustin. Pa-shoutout po naman dyan, Manong June. Okay, nalapos mo na ipukaw, tinagan mo. Okay. Ditoy bay, ni Kings, kuna na pasigaw naman kami dito sa Victoria San Mateo sa mga naglilinis ng kuko dito sa Purok sa East, kuna na Garlitos family. And dito YouTube Adupay Toy ni Ate Jason and Ate Jason and Ate Maribel, kuna na. Hello Manong June and John Mark, looking good. Please sing Sika. Thank you. It's Jason and Maribel Garcia watching from Salinas, California. And hello po, pakigreet
si Miguel at Matmat na nakikikain ng lunch dito. Thank you mga idol from Jennifer the Keyword. Okay, damdama to yung atirahan dito for the meantime. Ada kayo nag-send 200 pagpapugto Ni? Christian Ponayo. Okay. Nga ro, dati pa lang di papugtuan ta. Dati umunang sonata abang nga papugtuan mi ket courtesy of Reineer's Private Resort. Iso nga, ipalaman nyo apo yung titeksyo is Reineer's Private Resort. So, all you have to do, pugtuan nyo lang ti title na dati nga sonata, and then after the title, the Reineer's Private Resort. Kung na medyo atiduga niyo, so nga rugyan nyo nga i-texten. And then your name, your age, and address, and send it to 0905-808-1259. Ulitam, yung number na 0905-808-1259. Yan. And after that, Apo, baka si kayong mga bakti 200 peso load or GCash. Once Yes. again, courtesy of Reineer's Private Resort. So, what is the title of this piece? Request di balasang ko ato the last week ni John Feliz. So that piece para king kanak ko. Yan. Okay karod. Tamtama po. Ito nagsupli kami. I-announcement to. No, sino ti mga bak. Sabay tawag po para iti pangablaon namin. Tagsupli kami karod. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasyo Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Reineer's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Reineer's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Reineer's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada; Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador; Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal; and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii; Miss Charity Lianas of Porterville, California; Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA; CJ of Baguio; Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Reineer's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Reineer's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Reineer's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada; Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador; Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal; and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii; Miss Charity Lianas of Porterville, California; Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA; CJ of Baguio; Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na. Okay, we're back abo mga katropa, and you're still with Katropang June and Katropang John Mark. Dito lang nga po numero 1 ng programa, Adda kami Manen, region-wide. Dito'y 104.9 XFM Santiago City, kan 95.7 XFM Tuguegarao City. Exciting! Yes, nga ro, datay pinapugtami tatay is entitled Pretty Little Baby. And this is, hindi pa nag-pronounce talaga is pretty. Not pretty. Pretty. Yan, pretty. Kung nanangam ka po medyo hamang uning pansinin iti diction na dito. Pretty cruel life. Mabalin nga pretty, mabalin nga pretty, whatever. Pero actually, pretty dapat. Okay nga ro. Ngam ngay petty. Petty, actually, ni Sir Petty, dita Northeastern College and University. Or that your bill just in your spending limit. Oh. Apay ang mulod mo.
nilodan na di kalman. Iso nga di kamo no apo no napanan nga nilodan na agpepeso no saan. Aman nilodang ka. Binayadan ka ti 50 pesos ng taksang ka sa taong sa December tapit kastama ti tantanabtabon na data cellphone ko. Oh, yun oh. Friday. You've successfully loaded Easy Surf. Ano nanay? I wanted free call na. Ay, wala wansa. Ayun. Internet lang. Sige, load nga rod basi tawa. Awin na di kanyang pala pagtawagam. Ito, 09. Okay, for the meantime, tawagan na po ni John Mark using his cellphone. Data Okay. Standby ka lang, tabakasikan. Dahil na nga baki 200 pesos. Siyempre, hangan na po ko. Dahil after nga chinek me, hangan na po ko. Dahil Reineer's Private Resort na Adalata. Yan. And at the parang QR code dito screen dito XFM pero madimi mo ti kay papanan na. Para saan ba yan? YouTube? Ano? YouTube ata. Subscribe ko na na. Okay, YouTube yan. Atan, nagriringan, sumungpat kan. Hindi na kaya mga abak. Siyempre, strange number. Hello. Hello, katropa. Yes, katropa. Sino Ditoy? Imatayo ko pa lang dito radyo yo. Feedback. Hello, katropa. Katropa. Anya tinagan mo? Christian Barien po. From? Sinsayon, Santiago City. Okay. Title J kanta. Pretty Little Baby. Pretty Little Baby. Yan. 27 years old, binata, may asawa. Binatang binata po. Nako, data lang ti ko na ako. Matanagan ako nung sa edad ka. Anyway, congratulations. Nanalo ka ng 200 pesos load o Gcash. Gcash na lang po. Gcash. Okay. Kumablao ka nga ron. Binabati ko po si Ninong Aga. Tapos yung mga tropa ko. Aga Mulak. Alfonso po. Ay, Alfonso. Okay, isend mo yung Gcash number sa number na pinagpugtuan mo. Okay, congratulations. Okay. Paano JXFM Tuguegarao lang tikas tayo. Sa dinuman ti ayon mo biyag ko, kaya't ko kumangkin ka nga ipuno sika ka na yung arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko sa dinuman ti ayon mo biyag ko kaya't ko kumangkin ka nga ipuno sika ka na yung ti arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pa'y aglabas ni tangwe ikariken ka sikalae di ka masursuro
biyag ko alipaten uray pay adda ako ijay tanen sa dinuman ti ayon mo biyag ko kaya't ko kumangkin ka nga ipuno sika ka na yun arapa ako ket di kanto mapukaw dito'y lagip ko uray pay paglabas ni tawen ikarikken ka sikalaen di ka masursuro biyag ko alipaten uray pay adda uray pay aglabas ni tawen ikarikken ka asika sikalaen di ka masursuro biyag ko alipaten uray pay adda tong nijay tanen uray pay adda tong nijay tanen Well, that's it. Ayan, kahit bilang ipakamu po nga iti adda kami manen kahit iti kang ronan ng sponsor na of course is Yes to Health Wellness Center apo nga agar arami ta po iti libre nga check-up kan consultation DJ apo Yes to Health Wellness Center di Alfonso Street, Barangay Center A, Santiago City. Asad lang apo iti Unison Parking Lot. Ayan, kata iti Yes to Health mo apo so dati makin product iti Santon Plus Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Vitamin C, Nature Soya Coffee, Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Clear Skin Beauty Soap, Premium D3 Coffee, and Santon Herbal Sip, Herbal Tea, kinatabi may isang Santon Gold Coffee with glutathione and collagen. collagen. Yan, nakita yan. Santon Plus Ang mga Gold. sapon ng tek, sabon dito, yung nag-inject. Basta digos kilatan using the, ay, digos ang kape ka.
Kung nagtigos kayo using that coffee, ha? Mali. Parang mali yata yun, ha? Sus man, dong, giatay, magagalit man ang mga kuan, may produkto niyan. It's a coffee actually, so early in the product morning. iti yes to health. Ang kape kan with coffee at the glutathione and ano siya isa? Glutathione and collagen. Yan, for a smoother, clearer Skin. skin. Yan. Yan, Darlito Serna. Napintas ng daragsangal daw kanyayo karubang shoutout man ti family Serna dita Dinggalan Aurora watching from Cayman Island. Okay, kuna naman ni Josie Rimones Ancheta. Hello po, watching from San Miguel. Okay, and Sir from San Miguel, Tony Ancheta. Chenso Boy. Buka po, buting Chenso dito. Boy. The Chenso na. And Ma'am Devora Sir Daniola Batara says here, good afternoon, June and JM. Shout out man kini Auntie Feli nga madamang agin in now. Anang nga Baka tamo. nalpas pa yun. Oo, tatay pa lang dito siguro. Okay. J. Bartolome, shout out man kuya. Ni bakit ko? Dito Garitsur at Chuck Isabella nga agdingdingag. Itatang kanito from Bartolome family. Anabay ko na ni Sosimo. Sosimo Ramos Gonzalez Jr. Little baby. Ano ba? So, okay, Ninang Consolacion Juan Vizcara is also watching. Good afternoon, Ninang. Together with I. Viernes Demandante. Good afternoon, mga kuya. Greet ko nga po si Shimmer, Justin. Almir. Kung na na, Shimmer. Almir, Justin Demandante at Allen Simon Demandante. At ang misis ko na si Emmeline Matic Demandante. Okay, pakikan tayo man na iniibig kita. Maraming salamat po. Okay. Yan, kung ano siya dyan ang bakan, boss. Kung ano na eh. Christian Punayo. Okay. Ayan, Isabel De Leon, Pretty Little Baby. Title na ko yan. From Cagayan. Ayan. Aston Culyada, pa-shoutout po kay Papa kong nakaindayon from Barangquag, Jones, Isabella. And Kakaasi Vlog. Apo, unay mo dating Kakaasi Vlog. So, then, pag namalam tayo amin, nice song. And Graciela Yamongan. Ayan, ikaw ang ligaya ko man, idol. Kung na, request na. Ikaw ang ligaya ko. Talagang kadaanan mo. Okay, kanta ti Gundaway ata. Talagang ipangagtata, ikaw ang ligaya ko. By Rick Manrique Jr. Ako nagadumong request ta. At Rick Manrique nga talaga. Muti kaya ng manggagan. Okay, karot, our version of Ikaw ang ligaya ko by Rick Manrique. Panaligan mo o giliw ko ngayon at kailan pa man ang aking pag-ibig di magbabago. Ikaw ay umasa rin sa suyuan ay di magtataksil kahit buhay ay makitil ang aking pagsuyo ay di magmamaliw. Lahat ng hanap ko sa buhay sa'yo ay aking natagpuan. Kaya't iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Lahat ng hanap ko sa buhay sa'yo ay aking natagpuan. Kaya't iyong paniwalaan na labis kitang minamahal. Ikaw ang ligaya ko at siyang lahat sa buhay ko. Kung nasa kandungan mo, parang nasa langit ang
sarili ko. At sa habang may buhay, ang puso ko ay tanging sa iyo. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Sana ay panaligan mo ang iyong pagmamahal, ang ligaya ko. Talaga mo nga super paagong Rick Manrique Jr. Dati damdaman pa lang di kuman kansyon ni Rick Manrique. And Felipa at Viento watching here in Australia. Mabuhay kayo. Thank you so much, Kabsat Felipa. And Charity Lianes from Porterville, California is watching. Ayan. And sika, pasam. Yan, shoutout idol. Sigurado agdingding tatan nila kay ko. Jay Bangkag. Ayan, Minglan, Minglana. Kas tamot ten jay kakadwada. Ay kakadwa na. Ni Arman ken Uncle Boy. Para kasi man jay sika. Agiyaman idol watching from Forest Region, Tikawayan City. Isabela, Agiyaman. And Kabsat Charity Lianes is watching. Thank you so much. Kadagitoy Badomi. Actually, nagduma kami tinsuot. Nagkabuking ka datoy. Nagkabumit kini Nelly Mariano de Jay. Rumor kami. Bumigpada pero sa baligayam. Okay, Dr. Adriano G. Sabado, our newest member of the Sangguniang Bayan of Ramon. Abo is watching. Ako talaga mga kompletos. And enjoy your day. Dita da balasan ko damdama. Dita lugar yun. Di ka muna dita dan. Okay, dita 3J Saturday Resort. Pero kadwa na. The pagrangayan individuals. The teaching okay. Staff of Kadiyan pagrangayan. nga Koji Balayan. Haman, damdama pa yung malam di jay. One. Okay, Yan. watching from... Sige. Good afternoon mga katropa. Pagbagayo dagiti Hawaiian Polo yo. Pasyarat kano kin ni Iana kin ti BFF na nga ni Kea. Agiyaman from Lani, Toledo, Salcedo. Kaparakas kano jay through the years. Okay, basta no nilani tanang ibaga. Akita, masurot kasla na kami memorandum circular number data ano isunod ng ibaga masapol nga kantahan ta through the years. Okay, hanla nga para kanya na may sambal na data nga paborito ni Ninang Avel. Ate Bene, kablaawan ta na Kuya Joseph na sa bali nga talaga dagitikan kanta idugma nagmaya nga danggan pay kablaawan nyo man bayaw ganin sa ante agtarap pa clan jay mapitak ken tabang Santo Niño Cagayan ken Pastor Clan Ditoy Kabatuan. Alright. Okay, andito na daw sila kanina pa doon sa 3J Saturday Resort. Okay nga Rod. Dito siguro din marunong nga kwata nga sponsor aside from the Reineer's private resort. 3J Saturday Private Resort. For the meantime apo masarakan ta kami. Damo no kayo mo live nga 4 Naked Duo show. Adda kami apo every Friday sa J Oasis Garden iti Water World. Yan. So ngano dati ganap yo iti biag dati sinago na kani Lavitaf mo kaya mag-celebrate pa set. Yan. Okay, apang kaya nga po di lugar may 3G kung namutan. Oasis Garden ay Water World. And nagmati dance under the moonlight when nagsala under the rain no kay mo mo feel mo mati urekto to do po hanga problema ta damo swimming pool di abay na. Okay, mabalin mo agdingag kada kami while dancing or singing or bartiking kumpleto polo tanning. Ayan. Okay nga Rod. And dating pa of course. Okay, para king kakabagis lani. And to the rest of the LGU family, kitidaan nga empleados nga nagre-retire rin. Ken nagsubli. Okay. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, I've never
never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, whom I listened to before. I swear you taught me everything I know. Can't imagine needing someone so, but through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we've had. I've always been so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you. Through the years, I've never had a doubt. We'd always work things out. I've learned what love's about by loving you through the years. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I've found with you. Through the years, it's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Okay, actually kami ngartawa with more songs and requests in a few moments. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianas of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Reineer's Private Resort located at
Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Reineer's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Reineer's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Reineer's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Reineer's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Reineer's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Reineer's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Reineer's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Reineer's Private Resort.
accept sa po, dagiti pagayam yo, katropang June and katropang John Mark, dito lang nga po, Adda kami manan, dito 104.9 XFM Santiago City, kan 95.7 XFM Tuguegarao City, exciting. And keep on sending your request over 0905-808-1259 and dagiti hangan nga bak, pasensya na po ta. At danto pa mo at pagkakataon nyo damdama pasita danto man iti ipapugtumi. Kahit kung nangarot dito, ikamlao man nila kay ko nga nakatugaw ko na sigurado. Nakatugaw, iso ni Amore Bautista ng Malapat Cordon, Isabela. Nagkablaaw ni Marites Bautista. Salamat po, Marites Bautista. Anapay? Yan, naduti nyo. Pa-shoutout po, Barien family sa Lalo, Cagayan. Thanks mga katropa from Christian Barien. And Rosalyn Cohotan watching from Saranac, Kabatuan, Isabela. And Ranel Ramos watching from San Bernabe, Idol. And pa-shoutout po sa mga chismosa dyan. Ni Josel Ramos. Yan, bislak ko mahahasi kayo GMJ. Kanain ko mga kanta nga nagmengadanggan. Solid supporter. Thank you. And Al Viernes Demandante na batang gento teto yan. Sean May Libed, syempre, blessed Sunday everyone. Watching from Solano, Nueva Vizcaya. Hello, Tatay Pedro Libed. Napengarod. Yan, Leia Jean Galang, shoutout mga karuba. Naimpagal daw kada kayo. Amin kakabsat, Kailian, God bless mga idol. From Kabakan, North Cotabato. Galang family. Kissing on the park, hanging on the boat, holding hand in hand down the avenue, strolling down the lane, castle in the air, a kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long. They said I'm only sweet 16, I've never been kissed, I've never been loved. All I want is candy, ice cream, teddy bear, lollipop, running on the sun. A lot of things we do, whispering to my ears, I love you so. Strolling down the lane, castle in the air, a kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long. They said I'm only sweet 16, I've never been kissed, I've never been loved. And all I want is candy, ice cream, teddy bear, lollipop, kissing on the park, hugging on the boat, holding hand in hand down the avenue, strolling down the lane, a castle in the air, a kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long, a kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long, a kissing, a loving, a kissing, a loving, a kissing all night long. Malagi ko launa ito Vilma Santos. Siyempre, hangag ba niya kumpleto dito no hang kami kumanta ti kanta ni Bobot. Di ba? Mortis? Bobot, Edgar Mortiz. Kailangan mong buuin ang love team nila. Yan. Yan. Si Bibiyag po ni Bobot ya? Just asking. Okay, just asking. Tabakadam-tabagat. Anan nga si Bibiyag. Okay. Ano ti kanta na ni Kwan ni Bobot? Okay naman. Akala ko nakalimutan ko na yung pala yun. So, here is, ladies and gentlemen, back to the 60s. This is, here is Bobot, pino ni Edgar Mortiz with a song called Nawawala. Nawawala naman. Baka sa 60s retro. 60s retro? Hindi Ito kaya. Okay. Wala. O kaya dyan Yan. Juan. Okay nga eh. Saan kaya yun? Sa mo nilagay. No. Agor ka tabirukin tangan na laing. Tani, Baka kababay. dyan sa Islamin Shuffles.
Hindi ah. Oh. Yan, okay. Okay, mga suot niya mga idol. Mukhang idol nyo si Lito Atienza. Hindi naman siya bulaklakin actually. Yan. Lito Atienza is floral siya. This one is hindi naman mga Kim kwanto- Atienza. Palm na Kim, dating mayor ng Maynila. Yan, have a blessed Sunday kada kayo idol from Elizabeth Zimmerman. Zimmerman. Kabinanong ito ni Zara dito. Bawan, hindi mo binukanan. My pleasure of love So, cannot be kaya- broken. Wala naman na Ayun yung... oh. My melody of love man. Baka no, pledge mo. Hindi ah. Biro ko man ito niya. And the songs. Sige. Ah. Wait lang nga po, pero kami, hindi ka partner ni Sweet 16. Okay. Wala yata talaga. Ayan! Saan nakalagay? Okay, ladies and gentlemen, Edgar Martin. Malipatak sa tono nun. My pleasure of love cannot be broken. Like precious jewel, it holds my feelings. The cords that binds our hearts together, the only witness to our pleasant dreams. My pleasure of love cannot be broken, and I believe it's there with you forever. It's there. If I must die to lose the love you gain, again I'll come to life and pledge my love again. They couldn't take you away from me. 'Cause I'll take you Love with me. Promise me that you will be true to me eternally. My flesh of love cannot be broken, Kaya nga. and I believe it's there with you forever. If I must die to lose the love you gain, again I'll come to life and pledge my love again. Our clone number one, Edgar Mortiz of Villa Carmen, John Mark Sabado. And our clone number two, from Villa Carmen also, the Julio Iglesias of Villa Carmen. Naadik sa clones. Yeah. Hey, it's so wonderful to see you once again, to see you smile and hear you call my name. There is so much to say. Yeah. Hey, it isn't accidental that we met. Your love is something that I can't forget. So I wandered your way. Hey, if one of us won't try to dry the tears, tomorrow is the world of yesterday. Let us live for today. Hey, although we played a game of love and lost, I wouldn't change a single dream, because
you lose, you must pay. It's true, I have so many I love to share, but I could close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you're everywhere. If you come back to me and see how much I care, I only want to leave you all there, to give your love to me. Hey, don't let me spend another day alone. Remember all the happiness we've known. Let's relive yesterday. Hey, we've known a world of loneliness and pain. We'll never make the same mistakes again. Girl, if only you'd stay. It's true, I have so many I'd love to share, but I could close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you're everywhere. If you come back to me and see how much I care, I only want to leave if you are there, to give your love to me. Hey, don't let me spend another day alone. Remember all the happiness we've known. Let's relive yesterday. Hey, we've known a world of loneliness and pain. We'll never make the same mistakes again. Girl, if you'd only stay. If you, I have so many I'd love to share, but I could close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you're everywhere. If you come back to me and see how much I care, I only want to leave if you are there, to be with you like you everywhere. It's true, I have so many I'd love to share, but I could close my eyes and you'll be there. No matter where I go, you're everywhere. If you come back to me and see how much I care, I only want to leave if you are there, to give your love to me. Why not? Okay, that's... Wala man. Ayan, nag-request ti pasayaw ako day. Thank you so much. Kuna na ni Elizabeth Zimmerman. Pasayawa ko day kano, kunada. Wan, Aba ko dyan ang iba pang pasayaw Bisayang ako, rock. Bis rock is another piece from John Mar. Panumpa ko na nga kitang duha magtiunay sa atong nagugma. Abi mo kita magkadayon na kaysa gugma ko nanong pagka kaligibiyaan ikaw nagilag. Maunang dagway mo kung sa samin daw mabuak, kay
Kay gikumot-kumot, kumot-kumot sa dakong kamot, sa dakong kamot. ang dughan mong pagkadako, dako sa gugma. Kay gikumot-kumot, Gikumot-kumot sa dakong kamot, sa dakong kamot. ang dughan mong pagkadako, dako sa gugma. Gipanumpa ko na nga kitang duha, magtiunay sa atong gugma. Abi mo kita, Abi mo kita, magkadayon na, wag kadayo na. kaysa gugma ko nanumpaga. Kalit gibiyaan, ikaw nga naghilag, maunang dagway mo kung sasaming daw mabuak. Kay gikumot-kumot, Gikumot-kumot sa dakong kamot, sa dakong kamot, ang dughan mong pagkadako, dako sa gugma. Kay gikumot-kumot, gikumot-kumot sa dakong kamot, sa dakong kamot, ang dughan mong pagkadako, dako sa gugma. Kay gikumot-kumot, gikumot-kumot sa kumot-kumot, gikumot-kumot, 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 gikumot-kumot. Kalit gibiyaan, ikaw nga naghilang. CJ man, para sa imo man dong. Maunang dagway mo kung sasamin daw mabuak. Kay gikumot-kumot, gikumot-kumot sa dakong kamot, sa dakong kamot, ang dughan mong pagkadako, dako sa gugma. Kay gikumot-kumot, gikumot-kumot sa dakong kamot, sa dakong kamot. ang dughan mong pagkadako, dako sa gugma. Kay gikumot-kumot. Yan. Usa man na sunod naman para kay man si Jim at sa kanyang mga kasama, mga katropa niya sa Bisaya. Yan. 1,350. Bayad ni mo. Oo, mabayaran ko. 1,350. Okay, good PM Sir June. Kablaaw man ati family Manalang. Dito'y Luyukan, Tabuk. Luyukan. Okay. Luyukan. May sabay. Pa-request nga po ng 7 Seas Idol. Marites Mateo ng Madela Quirino. Dagsang kasat naabutan tayo ti panakagudwa ti oras. Isong agsubli kami apo with your songs with the requests and dedications after a few reminders. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Tao, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Reineer's Private Resort located at
Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Reineer's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Reineer's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Reineer's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Reineer's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Reineer's Private Resort. Adda kami Manen, Ditoy 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat nagubra sa Jebalasyo Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, can Kuwait. For inquiries, please. Okay, we're back with our show. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City, kan XFM Tuguegarao City 95.7 with our program entitled Adda kami Manen. Parang na-jumble yata yung aking introduction. Okay nga ron, nag-message kanyak ni Sister Malulu Lukizen po, iti National Food Authority. Kunana, hello brother, enjoying your show. Parang may inaantay yatang request itong mga employees ng nail treats mango soup. Kunana kanyak ng hami mo nga napinda amin, nga nabasbasa na kita yung messages. Anyway, pakibagalaan yan. And good afternoon to Sister Estrella Flor Ambatali. Thank you for watching. Ayan. Estrella Flor Ambatali Castro of ano man DJ Kwadan? Agricultural Machineries na DJ yan? ECC yata? Something like that. Hindi. CB? Parang CB yata? CD? Ano ba eh? Of Tuguegarao City. Yan. Iba nga nata ag-comment ata. Ag-chat ata. Nenting ako. Estrella Flor Ambatali. Yan. Okay. Good afternoon. Nag-message siya na. Okay nga Rod.
Okay, sis. Di papugto ni Christian Punayo, 200 pesos. Aha, okay, right after this. Sister Malu, kung nakikinig pa kayo dyan sa nail treats ng Mango Suit, okay, kindly message us kung may requested songs sila and we will try to do it for you. Wow, Okay. nail treats. Kanino sinad yung 200? Sa akin o sa'yo? Sa akin, sa Okay. Gcash ko. Okay, ni John Mark nga rin pag-text nyo. Iti number na? 09. Text mate na. Di talatayan mo. Diyos ko, natatakot ka ha. Natatakot ka man na Ayan o, Gcash o. magaya ka 200. sa cellphone ko na hindi tumitigil. Okay, agbirok ng karot. Iti agpugtong. Dapat dati Christian na. Juan, Christian. Okay, sige, bagamon. Menu dito. Matay. Ayan, title of the song, Christian. Tapos, your name, your age, and address. Send nyo lang po dito, 0905-808-1259. Again, title of the song, Christian. Your name, your age, and address. Dito lang, 0905-808-1259. What is the title of this song? Been so long all my life, I couldn't give my heart to anyone. Hiding myself was a man who needed to be held like everyone. Days were into years, I looked for one between the tears. It never ever found me, never ever found me. Yes, I did seem to grasp a straw. They surely broke all the time. So I hid inside till I almost died. Yes, I hid inside and I cried a loving heart in a sensitive man hiding inside myself. Then you came out of nowhere. I could not believe my heart. Didn't know how to tell you. Didn't know where to start. When I hid inside, I almost died. Oh, I hid inside and I cried a loving heart in a sensitive man. I know you'll understand. I love you. Okay, we have a winner actually and tawagan ni John Marcan using his personal number. Taham nga na irehistro dito ay cellphone ko. Unluckily.
sa bali niya na itep ko. Sa bali mo titawagan mo. Okay, sumarunong nga kansyon na ito. Request na ni Brother Edmar Galingana. Kaya na nga makangag, it is Spanish Peace. So, ang alalay nga, hindi tumawag dito. 200 pesos. Care of Christian Ponayo. Hello? Hello? Hello, good afternoon po. Yes, good afternoon po. Jenny Dakiwag, 52, Barangay 2, San Mateo, Isabela. Title of the song? Hiding inside myself. By Kenny Rankin. Yeah. Kenny Rankin, yeah. Yan, bumati na po kayo, kumablaaw. Hello po kay Miguel at kay Matmat na nandito sa bahay ngayon. Yun lang lamang? po. Thank you. Okay, ito ba yung Gcash number mo, auntie? Po, auntie. I-message ko po, sir. Okay, sige. Thank you. Dito na lang Thank you po. number ko. Okay. Okay, that's it. Our winner for the Name That Peace, courtesy of Christian Ponayo. of Dito ko namlatan. Dito, Telecommunications. Okay, nga Rod. Here's a requested piece by Brother Edmar Galingan, ang ating katropa na programa dito sa ating istasyon with his program entitled Bullseye. Okay, isang Spanish piece. Multilingual kami dito po. Mabalindi Spanish, Japanese, French, Ilocano, Tagalog, English. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y eso no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaban, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el error y la pasión. Elison y la pasión. Elison y la pasión. Elison Laida. Elison Laida Aileen Piit. Pitong Pitong Pasyon. Good afternoon, kini Pitong, kini Teyang. Tiyang. Kanayon nga mang dagdagas kadagiti ramramet ni Balasang ko. Ayan. Thank you so much Barok and Babalasang. Ket wish ko lang sabay kumatahan kayo og graduaren ita kailatan elementary school. What? Tapno adala takad graduana ni manang yo John Feliz.
Ipa-hold mo ko, DJ Kuwata. Ajay Promo papeles natin. ng for promotion ko na tatakamiti ko, repeater. Anyway, hanga mapasamak di kasi ito siyempre adamot tanti nalang damo di kitang ubing so nga makapasada mga pasa. Okay. Juan, pabati man na po from Jones Aquino family kuna ni Boss Kaloy Vlogs and George Mangantula na yung bagal daw idol shoutout man kinikabot Joy Kimmang kan Marisa madamag dengeg dati programa yo idol thank you God bless from San Mariano. Okay, Melvin Morales pa shoutout mga apo dati staff ni Mayor nga Adda tikubong agin inana agga po da biyahe na banugdan sa from Melvin Morales. Okay. Jemandik and Jane kuna na yung mabelo. Jemandik and Jane and Sano Jane? Hindi ka mo Jay. pero kumanti chords and lyrics na tatirain naman. Oh my God. Awan nang kulang mo data but I'm not so familiar with the song Dick and Jane. Something like this. Anong tatikina data? Look, Dick, look. Look, Dick, look. Bobby Vinton. Oh yeah, atati ko na ta chords na. Yan o. D flat, E flat minor. Look, Dick, look. Look at Jane. She will laugh and play. Look, Dick, look. Look at Jane. Si Pretty Jane. Si Pretty Jane. I'm gonna marry her someday. Okay, tata, arami din data in iti boses to ubing. Look, Dick, look. Go. Look, Dick, look. Look at Jane. Ay, ubing. See Jane laugh and play. Look, Dick, look. See pretty Jane, I'm gonna marry her someday. I love her since we were children. Back in Maliti chords na data. Mali data. Okay. Bahala ka dyan. Okay, next time. Ayan. Happy Sunday, Idol. Shoutout family of Bania at Hermosa dito sa default. Mali na Janela Joy reference of ta. Bana. Okay. Yan, yata ti disadvantage iti internet na dumata. Ato tech 50 iti maling chords. No. Anapa, ita tita. Paano Actually, na yung leg mo? simikat data nga sonata, hindi ubingak pa eh. Kamuti mabasa to yan. And Emil Castillo is watching. Art John Mariano pa shoutout man idol. Kung na nabasit na nagbubuhat dito yung YouTube ko Dito ay Facebook ko. Dito YouTube man da. 70... Mas marami. 61. 61. Okay. Ag-flag to. Dito request dito ni kanta ni Renz Birano nga ko. What? Keep on loving you. Keep on loving you kung sariyang di ako ang sigaw at tibok ng puso mo. Sabay lang nga Renz Video Birano. kay Ket mo. Sige. I-connect mo zona. Mali, bawon. Next time to practice ito na lang pa dyan. Anang arot pa eh. Lloyd Lloyd Rosete, hello po pa shoutout man dito Kadu Ilagan City. Parekas man ti bileg ni Ayat. Mga idol, agyaman. Lloyd ti Kadu Ilagan City. Napay? Tapukto ka? Madin. Ay, madi. Okay. Kapay nga di mo kaya. Ako mo karga na ta Gcash. Dyan lang. Ayan. Ano ba ito request na tight to Ibusan tan, tipakan. Okay nga rod. Formenta la ta, tirain ta. Okay, here's a piece from John Mark Pastor. Tirain man ta Ha? kita. Kadaanan. Kadaanan, anong artikel mo, baro? This one, okay. Sige, dete pa lang. Tirain ta, teta. I sit and wait. Does an angel
contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I've been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down a waterfall, wherever it may take me, I know the life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm in my down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathless to my bones. And when love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down a waterfall, wherever it may take me, I know the life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. Through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down a waterfall, wherever it may take me, I know the life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. Loving angels instead. And special mention once again, iti nail treats, iti mango suit. Thank you so much for listening. Ayan, chat nyo lang kami kung ano mga pangalan nyo doon, may mention, at saka yung mga special services ninyo sa nail treats. Baka pwede namang, nako, makita nyo lang mga kukuni ang magsasara kayo ng pwesto pag nakita nyo. Anyway, may special request din dito na sabi niya, mati kong awatan unay. Actually, so nga katawa kami kini Jan Mark. Tako na dito ano to yan? Okay. Katropa pa request man, iti Arikwangkwang. Jak amo ti title na ko na Arikwangkwang. Ay, kaya mi deta Arikwangkwang. Ato yung ti Arikwangkwang. Sige mang tira di chorus na. Halos di kay labing ng sabak sa kinagdindong, manisan na taliginton. Hugat sobray kasuri, naman ang ba'i mama, kasi di ka
Ari kwang kwang, amit tampang, inuntanan sa ulo ni namit tundong, mana ubab, ainupag, inuntanan sa profiling Amerika. Ari kwang kwang. Detan, sigan, joker. Nambay fika mga tao ka sobra ikinagkataw inong tapikin sa FB. Halos mo na magkaraw nan sa puro na muslim, nan sa baba na bugdalin, nan sa puro paginugot, nan sa baba na balopot. Di kanya bingulay, binsuri bitanda, kaile ka sa baba, kabilipot bitanda, managki sa baba, kabintaging sa abang, lika na bibingka, musang di mabasa. Sa puro na binala, sa bala na angel, sa pulo na muslim, sa baba na setal, sa pulo na islam, sa bala munafik, manati manahok, manapuntanan. Ari kwang kwang, amit tampang, inuntanan sa ulo ni namit tundong, mana ubab, ainupak, inuntanan sa profiling Amerika. Ari kwang kwang. Sana all na naman isa, sana all na muslim, sana all nagpapansin, sana all na di kayan. Tabi-tabi yan sa namigol laloon, kinamagipantaloon, basta kamumuman bitsuri, basta sika para inakakadiri. Bala-bala matatik amig kataw, upakaili sa sexy na bimbusaw, bagi-bagitin matamaan, bato-bato sa langit, kinamehangkanon. Manat tampang, Okay. amit tampang, inuntanan sa ulo ni namit tundong, manaubat, ainupag, inuntanan sa profiling namin ikaw, manat tampang. Nambay fika mga tao ka sobra ikinagkataw, inun tapikin sa FB. Halos mo na magkaraw, nan sa pulo na muslim, nan sa baba na bugalin, nan sa pulo maginugot, nan sa baba na balupot. Di kanya bingulay, bitsuri bitandang, kailay ka sa baba, kaya pelipot bitandang, managim sa babo, bintaging sa abang, lika na bibingka, usang di mamasa. Sa pulo na binala, sa bala na angel, sa pulo na muslim, sa baba na setan, sa pulo na islam, sa bala munafik, manati manahok, madabumangkanan. Manatampang. Yes, okay. Just for fun ako isang binalbaliwan miti. Ari kwang-kwang. Ari kwang-kwang ko na na. Pero ko na naman, sorry, hindi ko alam kasi yung title ko na na. But actually, uray siya sino talaga nga marikatan nga mang tingag, yan marikatan nga mang kansyon, ta sa baling nga language, teta. Dapat di man iba manatambang ko lang sa. Wan. Gumarampang kung kuna na ba. Sa pasabali pa rin yung baga. Kasi nga iba, it's not foreign actually, it's from From Bisaya sa ata ano no, ba? Moro? Mindanao, yeah, Moro. Mindanao? Yeah, Moro song ba? Moro? Sa Moro song. Anyway, kasati Ay, dialect na. It's a nice one ta i-introduce naman dito ibanda tayo and adumit ti Ilocano DJ dumngig ti Ilocano nga kanta tayo. Oh, sa ko tabato, di ba? Nagsisinno ka tayo lang nga po ti Sonsonata. Anyaman nga paset iti Pilipinas. Anyway, that's all for our second to the last set of our show. Agsubli kami for the final 30 minutes. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti paria, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C ket papigsaen na pa iti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J Zone 7, Bagayan Street, Gosi Norte, Tuguegarao City.
Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para itenya man saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti parya, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C ket papigsain na pay ti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gose Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para itenya man saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat, adtuyan ti kampyon na kombinasyon nga suplemento, ti makunkuna nga Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated, Santon Plus Gold, Premium D3 Soft Gel Capsule, ken Santon Vitamin C. Dagiti suplemento nga napanagnakanan ti kaduan, apasayatan na ti karadkad, papigsain na ti bagi, ken pasiglatin na ti gargaraw. Dahil tiket gaputa ti Santon Plus Gold, ket addaan ti ramen manipol iti parya, marunggay, mangustin, spirulina, ken bawang. Iti Premium D3 Soft Gel Capsule ket naaramid met manipol iti virgin coconut oil, malunggay oil, ken vitamin D3. Kabayatan nga ti Santon Vitamin C ket maysa nga alkaline vitamin C. Kaya't nasawan ket saan daytoy nga acidic. Iti Santon Vitamin C ket papigsain na pay ti resistensya kontra kadagiti saksakit. Iti Ultimate Trio ti Yes to Health Incorporated ket magatang kadagiti botika. Ken iti istasyon iti 95.7 XFM Tuguegarao amasarakan sa J-Zone 7, Bagayan Street, Gose Norte, Tuguegarao City. Dagiti produkto ti Yes to Health Incorporated kasali ti Ultimate Trio ket eksklusibo nga warwaras ti Pharma Ed Incorporated nga imatmatunan ni Mr. and Mrs. Ed and Mary Ann Coma. Para itenya man saludsod, may panggep iti Yes to Health products, tumawag laeng iti numero 0936-984-6023. Para iti panang saluwad iti salunat. Welcome to the last portion of our... Ay, nakalobat ato eh. Okay, last portion of our program. Adda kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago City and 95.7 XFM Tuguegarao City. Maudi na paset so nga pumasakan kada kita na bati pa nga pangablaaw sa tanto dire-diretso nga kumansyon kasta kuma Ditoy kuno na dito ni kuya pa request man di kanta nga Always Remember Us This Way. It's me Emily Mateo ng San Antonio Diones. Aywan dagayem ti chat natin mo tatay kuno nakat happy birthday, happy and blessed birthday to Inang and Anthony. Para kasi happy birthday to you. Ha ha ha. Nakantami. Pa-shoutout po kay Jemerson de la Cruz ng agtrabaho kayo. Ano naman ni Rosme de la Cruz from her mother. Yan, Graciela Yamongan. Galing-galing talaga. Thank you mga idol. Ayan, thank you so much po. Edgar Ripari, pa-shoutout man. Kadagiti kakabsat J. Pangasinan. Wala na. Kakabsat J. Pangasinan. Okay, would you like to do it now? Always remember us this way.
Okay, ladies and gentlemen, here is Taylor Swift. Taylor Swift. Si Yung echo mo muna. Sino ba to? Kumanta si... Dina Boniface. Sino? Si Lady Gaga. Ayan. Nakalimutan mo rin nag-isip ka rin. Ladies and Well, gentlemen, Lady pinanood ko. Gaga. That Arizona sky burning in your eyes. You look at me and babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, the California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, poets trying to write. We don't know how to run, but then we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die. So when I'm all chopped up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, I don't wanna be just a memory, baby. Yeah. Ooh, 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 ooh. When I'm all chopped up and I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah, when you looked at me and the whole world flies, I'll always remember us this Ayan, may nag-message ulit. Sabi ni Sister Malu, baka pwede rin daw siya mag-request ng Overjoyed by Stevie Wonder. Wow. Thank you for more. And for decade do. Unluckily, hindi namin piyesa. Overjoyed. Yeah, first time na may request in our entire life, in my entire life of music. Tatala nga may request dito, yeah, Overjoyed. Ano ba yung overjoyed na? Over time, I've been building my castle of love. Wow. Just for two, though you never knew it was not a reason. Medyo mahirap. So katamlata di konti ko yun. New Year's Day, the flowers blue. Actually, yun lang yata ang wala yata tayong piyesa ni Stevie Wonder. Meron yung yung duet sila ni Ebony and Ivory. Yeah, we only have Ebony and Ivory. Sino ka-duet na dyan? Stevie Wonder and Michael, Paul McCartney. Paul McCartney and Michael Jackson yun. Paul McCartney and Michael Jackson ba yun? That's Stevie Wonder.
So that's what friends are for. Part of the group. Ebony. Yeah, Ebony, Stevie, and Michael. Stevie, it's Paul McCartney and Michael. Yun na lang, total kapanahunan naman ni Sister diba? Malu yan. Ebony and Ivory, Paul McCartney featuring Stevie Wonder. Diba? Silang dalawa? Oo. Paul McCartney and Stevie Wonder, Okay, 1982. Yan na lang nga, Rod. Okay, yan na lang ipalit natin. Yan, pa-shoutout man Lodi from Art Jan Mariano, iti assessor staff, iti Quezon, Isabela. Ebony and Ivory. Ebony May lyrics na. and Ivory. Meron Hanapin dyan. mo na. Was. Together in perfect harmony, side by side in the shadow, we are right on we. Hanapin natin kung Ebony and Ivory. Anong oras na ba, Balong? The time now is 2:40. 20 more minutes to go. Ayan, manggaganda kami po every Sunday dito ay istasyon and no kay Imite live performance. Siyempre, Diyan na lang kayo. Adda kami matdijay Oasis Garden. Waterworld Grand Resort. Okay, Ebony and Ivory. Hinahanap pa. Ebony. Saan kaya natin makikita yon? Tingnan mo nga sa folder ko. Kinakanta na ba natin yun? Ebony. Ayun o, nakita ko, di ba? Okay nga Rod. Okay. Yan, dyan na lang ako mas Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on the piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Ikaw ang second voice eh. Ako yun. Okay ka. We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. We learn to live when we learn to give each other what we need to survive. Together alive, Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on the piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Ebony, Ivory, living in perfect harmony. Ebony, Ivory. We all know that people are the same wherever you go. There is good and bad In everyone, we learn to live when we learn to give each other what we need to survive. Together alive, Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on the piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Side by side on the piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Ebony, Ivory, living in perfect harmony. Ebony, Ivory, living in perfect harmony.
Washiwawaw. Okay. Washiwawaw. 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 Tito June. Kin Kuya Makapi Sunday. Kung na Jake Fernandez. Ayan. Anya mo, dahil na, kantan ko na natatadyan ti Manatampang. Juan Manatampang. Anyway, kung na ni Shasha po, hi Ante Velina and Lloyd Aracete, pirmi kayo nga makaparayaw, mga idols and everything. Makaikat manlog ka no. Still watching you guys. Kung na naman ikap sa Charity Lianes of Oy, Porterville, California. Nga isutin ng titiba, Dr. Tangal daw. Yan si Nelly Mariano. Yan, okay nga Rod. Here's another piece from John Mark Pastor and Wow. po kita man kadagiti tao nga umatayo ti sibay tayo apo dahil ti tandaan na nyo nukas pangrigan pumanaw kayo tandaan na nyo dito nga sonata kunana kung sakaling ikaw ay lalayo. Darating man ang isang araw, ika'y inis at di na matanaw. Titigil sa pag-ikot ang mundo, dahil wala ka na sa piling ko. Kung ika'y magmahal na ng iba, mabuhay pa. Dalhin mo na ang araw at ang buwan na di nasisikat kailanman. Kung sakaling ika'y lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Second voice na baba. Pagkarito'y di natitibok sa buhay na puno na ng kirot, ang tangi ko na lang pakiusap. Saan ka man ngayon o hirap, huwag sana ko kalimutan ating nakaraan na kay sarap. Medyo brothers ka ba? Wala. Wala. Kung sakaling ika'y lalayo, dalhin mo na rin pati ang puso ko. Pagkarito'y di natitibok sa buhay na puno na ng kirot, ang tangi ko na lang pakiusap. Saan ka man ngayon o hirap, huwag sana kong kalimutan ang ating nakaraan na kay sarap. Sakaling ikaw ay lalayo, sakaling ikaw ay lalayo, sakaling ikaw ay lalayo.
iba ng mga kilos mo, at pati ang pananamit mo ay nag-iiba na. O talagang nagbago ka na, at ikaw ay nagsasawa na. Siguro ay mayroon ka ng mahal na iba. Totoong ikaw lang ang siyang mahal ko, at ikaw rin ang siyang buhay ko, at hindi rin kita maipagpapalit sa iba. At kung napansin mo ako'y nagbago, yun ay para na rin sa iyo. Buti nang makilala mo na ako nang maaga pa. O talagang ganito na ako, bago pa tong pag-ibig mo, at ayaw ko nang magtago sa aking balat kayo. Bakit kinailangan pang itago mo ang totoong pagkatao mo? Ang nangyari tuloy ay pinagtampuhan pa kita. Oh, mahal ko, huwag ka nang magtampo sa mga pagkakamali ko, at ang nagawa ko ay pinagsisisihan ko na. Ating iwan ang nakaraan, at huwag na lang babalikan. Kung may pagkakamali man ay ating pagbigyan. Mahalaga'y narito ka sa piling ko, at hindi na magkakawalay pa magpakailanman. Ating iwan ang nakaraan, at huwag na lang babalikan. Kung may pagkakamali man ay ating pagbigyan. Mahalaga'y narito ka sa piling ko, at hindi na magkakawalay pa magpakailanman. And with that, get me po, ti mo makadakada kayon. And thank you so much si Panang Kadoy, kada kami tilas o di talong oras apo. And it has been your katropang June Seriales, together with Katropang John Mark. dito lang apo numero unang programa Adda kami manan. Dito 104.9 XFM Santiago City. Ken 95.7 XFM na Tuguegarao City. Exciting! Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin? Na mahal kita at wala nang iba. Masdan mo't
makikita sa aking mga mata. Kailangan pa bang ako ay lumapit at sabihin sa'yo ang laman ng dibdib, na mahal kita at wala nang iba? Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Hindi na kailangan ako ay tanungin, hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Hindi na kailangan ako ay tanungin, hindi na kailangan sa'yo ay bigkasin. Sa tuwing magtatama ang ating paningin, sa mata makikita ang aking damdamin. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Kailangan pa bang sa'yo ay bigkasin, na mahal kita at wala nang iba? Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Basta't mo't makikita sa aking mga mata. Once again, thank you so much. And thank you so much, Kabsat Nildo de Leon. Bye-bye, everyone. And thank you so much, katropang Mark, sa technical. Bye-bye.